ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkay, kitaham ni Tata Badong aw. Apay? Hindi, nakatugaw mat ija waiting shed. Amom ka di ti aramidon na. Nakadumog mat. At bilbilangan na. Ha? Ay, ada? Kwarta di bilbilangan na aw. Kwarta? Ay, adu nga rod ati kwarta na ita. Naglako ngamin itinateng na. Ay, Iso nga ado ti bilbilangan na kwarta na. ay, ganun. Ay, Ay. nakita na tanangkay. Na. Imbulsanan ti ado a kwarta na. Ay, inakman ka sarita ka na kan. Patsyamit no ikan nakadayta iti kwarta na. Kit no naghimot ni Tata Badaw. Ay, paray. Ay, di nakasasidgan paray. Na. Umadayo ka kanyak. Apay ngay kat agkumparita mat. Ay, uray pa ang kumparita. Tasaan ka lang mabalin nga umasidag kanyak. Na. Apay anak kay istrikto ka kat awan mat virus ka. Ang mga nuhuldapon na ngay. Huldapan? Dahito apa na grup-grupa huldapan. Amaw ka nakitam di bilbilangag nga doa kwarta paray. Iso nga ron nga inasitgan ka. Ta amok nga ada ti takwar maw. Ay, di nakhuldapan paray. Na, apay masapul ahuldapan ka. Ay dumawatak langan Apay, tikunam ikang ka. Kino agkumparita. Apay kumaasaan nga. Iti nagbanggagak, tinulungan na kaya. Di ka kami nagpatulaw. Kukwak lang dito yung kwarta paray. Kukwak lang. Na, ay, naghimot kagayam. Kagawan, amaw, no asino ti kaadwan iti kwarta dito kabildaran. Ay, saan asyak? Ay, awan to pa igatang kon iti ilako. Ni Tata Badong. Ado ti kwarta ni Kaba daw. Nagpost ko lasag sa sangaribaw. Ay, kat mayat man no kasta. Ado ti kwartada kan ni Mari Tuyang. Magatang damin na kaya. Daa, May gatangan na matan ni Kumari Katuyang iti sagaysay na. anya? Apay awan sagay sa nina na tuyaw. Awan Tasaan mo't ama sagaysay ti buok na no kasta nga umay gumatag. Ay, kaasi mo nga roda. Kapitan, adaman la damagag. Anya day ta, maray. Nakitam ni Badong kaw. Kino nakatugaw iji waiting shed. Nagbilbilang iti kwarta, nagadaw. Apay saan pa ang nagaway? Saan nga raw kanay awan bagas may? Ha? Awan baga sukat no? Ay, nagaduti kwarta na. Ay na, Kapitan, ilumlumeng na ti kwarta na. Apay di nakaikikan, maray. No inikanak di adda ko mabagas may. Ay, kas jay. Unay mo ni pari badungan. Isugayam ada ka, este pa nagkatkatawa na itay. Ada pa'y naibagana kanyak. Anya day ta na ibagana, Kapitan. Jay kano kwarta na, kukwa na laeng. Ay managing bubukod talaga. No kwarta na, kukwa na laa. Ay, agsidaak manang iti tangad kentalyaw, maray. Apay ako nam nga agsidaka iti tangad kentalyaw kat nagado ti kwarta ni Badong Maw. Ay na, kwarta na kanulaang, maray. Puunay mo't daytan. Iso siguro asaan anagaw-away, tadi nakayat nga ikan iti kwarta na. Adda aya sa bali a pagawidan na. Awan mo ti amok, maray. Saan ka madanagan? Taagawid mo't lang iti balayaw. Nadilakat mabisinan. Ay, napansiguro anang restaurant? Nang restaurant nga isaw? Ay nakasta na day jay, maray. Ala, bayam tabagbaga aktuman inton makitak. Saan ama balinday ta nga ar-aramiden na ken ka? Kapitan, panagkunak, saan adungdungwan ni Kabadong ni Mari Tuyang? Ay, madlaw mo't ngamin asaan. No ada kwarta na, kukwa na laeng ka na. Ay, nagalas nga ugali ti asawa day tanya. Ikan na kumamot ani Mari Tuyang iti kwarta na. Tagatangan na mo ti kayat nagatangan.
No sakit kas tatyar aramida kanibanang. Hmm? Na. Nimot ka ba dong dayjay? Naggapon samot ijay ilay. Di na pa insurot ni Marituyang tapno makapasyar kumamot. Inton makasarita bagbaga aptaw. Tano makitak tumay bagbaga akman itinaawang. Adugayam ti kwartam ba daw? Nagko na. Amin at tao, ibagbagada nga adu ti kwartam. Ay, awan ti kwarta. Ibingayan nakmut atanay awan bagasta. Apan ka pa lang umutang, ijitersina ni Kumari Makwanak. Na, umutang ak pailaang kat adu ti kwartam. Anwam ngay day ta kwartam. Awan nga rod kwarta. Idate nak kumamot Di nakpay pulos indi day. Ay, adula amin. Date nga ibagbagam. Bagitan kan. Na, Awanay, saan nga uso na kita? Date na kita. Adula amin. Anya ter aramido ni Tata Badong ijay sirok ti bayabas? Check. Nagbilang iti kwartana. Ado talaga ti kwartana. Awan lakit. Agtungaw. Sana bilangan ti kwartana. Una na siguro ako huldapan tayo. Sino kumangay ti mang hold up kan kuana? Sapay oray lagtalikod nga agbilang. Si puta ma. Makaadayo labas sait. Bilangan naman inti kwartana. Ado talaga ti kwartana. Ado Kat no ilam-lamang nanto paya bilangan. ay, napanagdag ako, Kapitan. Sana ko nadungdungwan ni Badungkaw. Ay, kaasi kabit mare. Nagado ti kwartana, di nakpaikan. Kunak nga i-date nak, ngam di nalagta kayat. Wan kuma. Si kalatan ati pangibaga kiti sakit tinakam ka, Kapitan. Ay, wan Nalipatan sa ni Badungkaw jay timsong miday. Adagayam timsong yun. Bada, Kapitan. Malagip mo pa jay kanta adungdungwang kantaw. Day tagayam ti timsong yaw. Kawan, dong-dongwan kantaw, unay. Indayo din kanto. Iti sinamay. Ay, wan, Kapitan. Day tati timsong miday. Nagbalbaliw at talaga ni Pare Badong Maray. Sa baling arudan, nang runa tada kwartana, kaslasan na ko nga mamaw. Ribaw. Dandanin sa amit agbalin na 1 milyon. Dito kwarta ka. Oh, Tata Badong! Ay, saan kayo nga mo sinagkanyak? Lumabas kami lang dito ipagtugtuga, ma'am. Saan da nga huldapan? Adaya panunot mi kinichip amang hold up kang kamay. Awan, mate. Si kalang ti agpampanunot iti kas Tata Badong. Saan kami adakis at tao? Imbulsakon, dyan doon kwarta. Uy na, ibulsam. Saan ka abilang ibilang? Napay ngamin ay bilang kabilang tataba daw. No ngay maksayan. Ay, na. Daytan jagla ko iti ice cream Tata Badong. Igatangan na kami mamagkinichip. Oray saggay sa kamilaan. Ay, dyan kayat. Agpaghatang kapay lang amin. Kat amumit anaimot day tataw. Si 20,000. Kabadong! Saan man na dita sangwan at itersinak ti pangbilangam iti kwartam? Ha? Apay, iparit mo? Saan? Ngam no ada makakita ken ka sa bale. Ta siputan da ka. Ay hold upon da ka Sika siguro timang pampanunot iti dayta. Maray. Na. Ay unay kamutan ta pagbalinan nakpay a hold upper. Mabalay, ngay tuloy ko tagbilang, maray. Bilang ka bilang. Saan mo matngarod akis-kisayan day ta kwartam? Apay kumakisaya ngay. Ay na. Di mo madlaw aya analadingit ni Marituyang. Gaputad di mo pa'y maiturad a maidate. Ay, saan nga uson dayta date, maray? Lakay, kun bakit kamain? I-date mo mat Tadamot kwartam. Apay,
kayat mo aguraan na ka ni Marituyang. Imbaga na, agurain na. Talaga aguraan na ka, no baybay-am. Pangidata ngay nga rod kinkuha na. Ay kat ijemat espesyal a restauran Sa bagay, hadulauna iti kwarta. Kisayak mo basit Kasta tapno naragsak mo ni Marituyang. I-date mo, sagpaminsan. Ay, pare! Ay, di nakuldaban paray. Pangasay. Ay, pare, saan ka nga huldapan? Nambarak ko mahuldapan ka ngay. Apay ngay timing mo pa ilang agbilbilang iti kwarta. Sa kaumay. Na, ay nakatalikod ka? Jakmat amo nga agbilbilang ka iti kwarta? Apay ayang amin nga umas asidid ka. Ay may ngamin ni Marito yang iji barangay hall. Kat agsangsangit. Anya. Tapay manay. Anya nga itimay na imbagaking ka. Di mo kanundungdung wen. Ilang mo di pagbagana mo dahi taba. Bakitan? Nagado a kwarta. Di mo pa'y maigatangan mo't iti kayat na. Iso nga ron nga ag-date ka may inton bigat. Ay, mayat ano, agdit kayo. Wait. Ag-date kami man lagay. Tapno awan may pagbagayaw. Ay, una. Tapno din na panunutan, di mo dungdungwan. Ay, sus. Ay na, no dong-dong ulang. Dong-dong-wag ni tuyang kaw paray. Sino pa'y kumati sa bali a dungwag ngay? No saan nga isa? Siya kung timang itulod ka da kayong agnay. Apay, awan ti sa balin na napinpinta sa tricycle ang mabalin na pagluganan tatuyan. Ay na, daytoy lang ang tricycle ni Kwarog ti kapipintasan at tricycle dito kabildatan. Pudno dahi tataba daw. Isong haglugan kayaw. Mala, haglugan ta nga ruta ito yan. Sa dino ti pagditan nyo aya. Ijay man kangina na restaurant, ijay ilay, Kwarog. Sa dino ngay nga tadayta kang ina na restaurant. Apay, di mo amaw, no sa dinaw. Kalakaan lang ti amaw. Ijay kanginaan nga raw, ti papanan may. Sige, birukin tayong taon no at datayo ni Jay. Iso daytoy ti kanginaan a restaurant dito'y ilay ba daw? Kituan, Apay deta papel ken bulpain. pagilistak. Anya ti listam. Ay na, ag-order ka kita, hindi kayat mo. Sana tila damdamagam dita. Nagmayat din ang idetan kanyak ni Badungkaw. Talaga nga espesyal. Ay kat nasaya at ata naragsak ka. Maray. Dakkel siguro tinagastos ni Kabadong anya. Kano nagngingi na dagiti makan ijay. Danum salang ti kalakaan. Ay na, agraman danom, nangina Maray. Ay, mamati akaun. At talaga adung-dungwan nakpailang ni Badungkaw. La 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 la. Tuyen! Masinig ka man di tayo. Tuyen! Oh, apay. Makita mo di tayo. Ne, day tamot jay listaan ako nam ijay restaurant. Wait, bayadam dagito ya. Anya, bayadak, tapay. Dagiti kinkinan mo, iya restaurant. Naa, enlistam kat pabayadam kanya. Kituin na. Ay sana mabalain, mapanak agreklamo kindi kapitan. Ay, reklamo ka la, reklamo, basta bayadam da ita. Umay ka manin agsangit iti sangwanak maray. Apay, anya ayate kayat makut indit na kamot ni Paribadong. Ay, kasano ajak agladingay, kapitan. Oh, Kat inlista na gaya mami na kinan ka. Ita, pabayadan na kanya. anya? Ay, unay mo't day giant at tao. Pangalak nga iti pagbayad ko kadagi jay, kapitan. Sapay namin adwa ka na gordang. Ha! Ato pa lang, may tikwardak. Nantabilangit manay. Ay, paray, adulan tate kwarta ba? 2,000. Ah, Ay, unay kan paray. Adda ka manay. Ay, makadlawa kong king kapari na. Tunggal agbilang akiti kwarta, adda ka. Itiming mo mga umay dito ayang ko Adan sakit daki sa planom.
Ay no adadakas idi pay lakuma. Umay ko la ibagakan ka. Asaan ana saya ti inaramid mo kani Marituyang. Anya? Anya nga dayta nga inaramid ko man ng paray. Inlistam dagiti order na. Pabayadam ken ko na. Apay nasayat dayta. Apay, daki sa etikas jay paray. Ay madi. Ah, Apay namin ta di mo man like kan mat iti kwarta na. Bilang kapay bilang. anya nga nga rutaramitag paray. Ay ikam. Hindi mo papabayadan di kinan na idinagdate kayo. Jak matin makitkita ni tata ba dong agbilbilang iti kwarta na? Ay binagbaga nga men. Kasta ka ni Uncle. Sana mabalin abuk-bukuda na di kwarta na. At dapay mangag ko reklamo ni Marituyang. Kung takon iti kastauna, hindi pari ba daw? Ay natatabadong, no agin awa ti biyag mo, nasken lang mat akaraman ni Nanatoyang, taasawam lakat nga ron. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.